Mai ke koi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel big tunroi net la mai tunriu dare. Assign November tarik ru na chanai kum singne ni treat na pungu. The Gaanphiu mail to Tamenglong local newspaper King in Sam the call. Tamenglong November tarik ru na pungu. Vagwan Virsa Munda tuang Paikad Ringu birth anniversary kau Jan Jatiak Gaurav Diwas mong India tuang kabam azu tatkai kan the kum na Tamenglong khau ni EMRS campus farmland Tamenglong headquarters kani palong khau tatkai kan ne Tamenglong khau tatkai kan mai Jan Jatia Gaurav Diwas Thai district administration Tamenglong rit lang na tatkai kan tonge EMRS campus farmland khau tatkai kan mai mung khau tai DLO CSO leaders uza nun kani insam na nun tarai kan mai tan bau my tribal leaders nun ta chokhong sulom kane khani tribal rights kang awareness ti mai ti mix sunat kai kane kamung tuang chief guest chungle mangkipgen MCS additional deputy magistrate with tribal leaders nunrui naga freedom khang athung lau mai na ram na tribal mitwang kaman kungkan my tribal heritage language tradition kani craft tuang kagun ti lau in buwe sai ha Bhagwan Virsa Munda taning taw mai mungna rami tiki rani ka dilliu haibo jado nang ri India mai ning tha sukhang katpalau kan mai tani ning taw ba mi tuna sa kane kacham thai faiga kyang mai MCS chief executive officer ADC Tamenglong ri kamung khotai riulau milat salau kane kumna tribal leaders azu re tribal tong rights kani identity khang tan ta lau kan mai lam khau salau kane Infal November tarik rut na churuk Directorate of Information and Public Relations ri lang na November tarik rut na churuk nung Manipur's National Press Day DIPR auditorium house safeguarding press credibility amid rising misinformation to my team kautat kai kan the kamung kautai senior officials khani journalist nunrui cham khau man sai goi re lum mai tai ti aman ma khang tan sin thau khang ke ge nai mi lat bam sa gai kan ni kamung kautai speaker nunrui reporters nun khau kung mai ariu in bu ku ba mai objective journalism raw gong ba milam khani AI tools recalling mai cham ta su ka tu ba milam khau ka phian gai kan ni Manipur khau cham la min nunrui kaling mai cham ti khang kung mai independent reporting sungam mak mai khani pressure groups re inchuk mai information ti pa ni me khau kham mai ti ba milam khau sa gai kan ni Tamenglong November tarik ru na churuk luan ru na ta cha tak my state level orange festival khau tatkai ni my orange queen contest kum singne ni chui na pung tong auditions khang ting mik organizer riti thai pat kan the audition hai Tamenglong khau asai November tarik ru na chanai conference room mini secretariat khau tatkai ni kumna Infal khau November tarik chui na kanai nong hotel Infal classic Sangai Hall Infal khaulo tuan khong ru na khat kho rating zin khong padai ngan tat kai pani tu na ti thai kan the Orange Queen contest rong form high deputy commissioner office Tamenglong headquarter khatni mel ice cream parlor Chingmai rong Yamaha showroom Infal khau inphang pani tu na ti thai kan chonge Orange Queen kada mi khau ka zau ni mai haiting kum ru na chanai hian mai mi mak mai khani ka san phit pungu point kanai ha me thai Paikad ringu na chanai centimeter ngan in kau mai rika zau nu pani tu na ti thai kani asai kum Orange Queen winner khangdang ka la khat ching ringu first kani second runners up khangdang ka la khat khani ching rik sanai na pumuti khang ti thai kan chonge kalam thai in bu lo ni mai rui 8130678878 Tamenglong kani 897489324 Infal khau ka chu lau pani Infal November tarik ru na churuk daily nam kha October tarik chu ina chakyu khani tamru khautai th muiwa ato kilon sir GPRN tong poster suka silaw na communal slogan we want Kuki lands and we demand Kuki lands kauna bom bala dai mai laukan mai lam khautai sailat loidat kan the kumna naga people's organization Kuki in Pisha Dirt Hills kani Kuki chief association rui memorandum of understanding November tarik ru na pung nong tai sign su kan the th muiwa tong poster suka sikan meta UNC rui Genna declare sulauna historic civic reception Senapati khautat kai khang suba mai ma khawi memorandum of understanding khote Kuki in P Southern Hills kani Kuki chief association with responsibility ka waina lap ni the tuna apology tai NPO khau sukan chonge Noni November tarik ru na charuk Noni district khau rai liang mai suna Assam Rifle Territorial Army recruitment rally flag off sukan the Territorial Army recruitment rally flag off sumai ding khautai nam khani CSO leaders azu rekong ka zaw lokane ti recruitment rally khotar armed forces khau ka zaw ni mai chabon ka singai si rekong ka zaw lokane recruitment rally gongmak mai ma khau re Assam Rifle re eligibility norms selection procedures physical standards documentation requirement training modules kwai ti thailo rai kan chongi Territorial Army recruitment tong kadaw cha mi hai ka gan ka chuina la taw magi kuma exam re chabon nun khau lunggut na karam lau khangni district tong kabam azu khau Assam Rifle rehu na ti thailo kan chongi
Christian Book Fair kum singnei na chui na pungu hai November tarik chui khore chui na padai lauthwan khwang sakiu khore ting zin khwang sanai ngan tat kai na bampni kabam rui Ziliangrong Evangelistic Fellowship Gospel Center opposite Town Baptist Church Tamenglong mi khau hai Bibles book gifts church supplies khani Christmas decorations kazaupni Tamenglong ting nai luan matui bu tarik ru na chanai kum singnei na chui na pungu lauthwan kalan ting zin nai na yi zingbang ting puk in than nei matui bu tarik ru na tachat kum singnei na chui na pungu lauthwan kalan ting zin nai na ye zingbang ting puk in than nei mai ku gwai na king in sui na king lau mi khanta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek ten re kangan ma nga thon ku we asai khung tu cham hai khoringal lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku the